Kani kadika Patisi TV. Kjat suk mensiam mentau Snem kebala longru kasian kebasis pak Andrew kala kutno apdeng kecing ipu ipi kamtam haba kemadan Weiking kala pu bekiriam tendrai penela jong kun hajar jong kebriu nyotrap Kjat suk mensiam kadika Lympung akabau kundriam penar uboi war kimi pertai hala kiriam kikor tendrai man penpau pertai yala kadeti tendrai pat kajing pen itu syaka pertai ka rukom tendrai kun nyotrap kamtam hakariam Mynta jong Kynthei pat Shynrang pat kitiar yele kum kawat lam pat kasti karenti kunam pat karengkam yakini ke jingshat laju pelong ki lais ngi lenter pat henen ke singi ke sipo trek uyayong apen kutno yaka hakabada ki po hajar ngut ki kun nyotrap akaleng kabri nyotrap kala hiar Lympung Weiking hakabadon ki bai Mynta ke jingshat kabaki babon pat kilet na mensiam ki Nongshad pendap Lympung man pen kraw yakini ke Lympung kapasisian Snem mentau Snem ki Nongshad blano Kjat Lympung Weiking kiladon syajar ar pendai ngut baro kenthop le sauspa propway ki Kynthei pat sanspa sopnyongut ki Shynrang akan ke Lympung akasingi ke bakadu ya ke bala penya ya sengkasi sengkemi nalor ki kun ki hajar nyel trap la sakiru ya ke jingwan ki nongjong kai pertai na kaleng kari ki banabari ru kumjo belawan mensaki bantep ya ke triti jong kun nyel trap nen kesingi la sakiru wat ki bar jela ki bon tre shakni ke jela kenthop nado Chief Justice of Meghalaya High Court Dinesh Maheshwari lawan saki ya ke Lympung nalor kini ki rupokman lawan shakni ke Lympung la saki ya ke menteri sarkar bakmi ya ke tenat kot ke kya ke jela kong Roshan Warjri ba elhek ba jumino motho pat ki wede ki rupokman ke jela yang dene kena om sarung na sarung na Kani kadika Patisi TV.